Mimi rais nataka kushukua on behalf ya hao watu wetu wa Laikipia, the great people of Laikipia. Nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru sana. Nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru kwa sababu ya mambo matatu manne. Leo tunashukuru ile maendeleo ya shule, lakini hapo mbele kuna mambo umeyafanya. Kwanza tunakushukuru kwa sababu vile unatuona hapa zile jamii tunakaa katika Laikipia, wakati huu tunakaa na amani kwa sababu ya insecurity umeweza kumaliza katika Laikipia County. Kwa hivyo kado na mambo mengine yote, sisi tunafurahi na tunakushukuru kwa sababu ya the peace and amani ile iko Laikipia County. Ya pili, nataka kuchukua hii nafasi. Rais wetu, bereni sisi tulikuwa tunaona fertilizer kule Nyahururu au Nakuru. Lakini leo hii fertilizer iko Oromoran, iko Kinamba, iko Supiri, iko Muhoteto, iko hata hapa jirani, hapa Gituaba, fertilizer iko hapo. Na tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Jambo lingine rais tunataka kukushukuru ni kwa sababu hawa watu wetu hawa unaona hapa hawakuwa wanalala kwa sababu ya dofu zile zinatoka kwa msitu. Na leo hii tuko na ile waya hata igawa haijamalizika, tuko na tumaini ya kwamba itamalizika na watu wetu wataendelea na kulala.